Ko je srao van rupe tamo? Deka. Ko? Deka. Koji deka, jebote deka? Kakav deka? Deka sere iza kuće, znam ja njega pička, materina, seljačka. Ni mu krvavu majku seljačku. Iza koda mikro sere iza kuću, normalno. Kakav dek? Naučilo na livadu, to je Boga, Bog. Još ako ima drvo na livadima, što voli da se prihvati za drva, ako je drvo šljiva, i ja! Najbolje voli kad je drvo šljiva, majke moga, seljačke rabe, odmah trči i vata se, a pogled mu se negdje u daljini gubi. Potpuno. Neka nostalgija u očima, što li je? Ja sam ga provjeravao 5-6 puta, prekrade mu se od pozadi, ne vidi, ne čuje niš. Ja dođem s lopatom ono za pretovarano lopatu, što vate 15 kilo. Odnesem ga ono, tiho i elegantno mu odnesem ga, nečujeno i polako izvečeri, samo malo. Kad se okrene to pa... Normalno, svaki normalan čovjek se okrene da vidi rezultat svog rada. Nema govne, gdje mi je minuli rad, ide to po gradu, raspituje se, zna. Od vrata do vrata, od kancelarije do kancelarije, gdje moj minuli rad? Žedi bre u pizdu, Margar nosi. U kom smislu minuli rad? Pa kaže ovoliko, ovoliki minuli rad. Išao po mesnim zajednicama, jebot, deka, kakav dek? Ne smijem u park da ga vodim više, Bog. Čim ga odvedem u park, odmah sere pored drveta, pa vrlo mi je neprijatno. Zašto smo ceo Kalemegdane? Zašto smo prešli na zasadavanje Tašmajdana? Naučio je one druge penzionere, svi sedu pored drveta. Pored svakog drveta po jedan penzioner. Milicija digla ruke, u što će? Normalno. Deka. Jebote, deka.